Morris Mesa, com condição de deficiência física no desafio economia, lá mata a esperança avô Antônio de Jesus, roidade tinang walunulu, e ela letek suku bairupite. O insani Morris loronian, turma acompanha a reportagem na bemak equipa GMN prepara-na. Ouvintes no telespectadores, agora dá uma equipa e a aldeia do Norte, suku Baripite. E a minha viagem da a minha conta também com a história Morris Susi avô Antônio de Jesus. Vemos que a condição na cidade ona, ela mesa que e uma ida não em condição de deficiência. Então quero que atendam, também tem acompanhar muito. E ambiente ne pihak matek, roha no si forro la leitekniam, natureza oferece paisagem ne befurak no ani ne be fresco. Mas bem, e a letra natural ne, subar história Morris no susar ne detoran. Avô Antônio de Jesus, katuas hoidade tinang walunulu, tem que simu realidade Morris o de ela mesa. O mani ho condição de deficiência física no moras ne, Morris Mesa isa ne kaben husik nia ya tinan ring rua di ba. Desafio ne be avô Antônio enfrentado la All-State com a limitação física no relevante ne bela digno. Mas vemos susarato acesso a necessidade básica na Roronia. Tabe seratana, sabe interessa 99 dia, 99 hotel mai ointe teu kungane, a paciente apa ni Morris ni agora bisa. Morris ida be teu kungan pian. Morris ave.
ane sana tuh biar papa ba biar malam itu nukul di ketua orang ane sana kita kan mak iya olah saya dah senang povo itu nomor maknya tos nih tambah tanda abon tutan halo ane sada hana ikannya kaneta ikannya lapicera ikannya kadelu maktos olah makan povo. Bye-bye, be. Apa mesa kasi ini? Atau pangan sa si mati. Mati yang tidak aku ini. Modo mabuka pa be. Modo iya lah. Maran himo osa. Himo kafe. Kafe lah hawan mana. Uluk avô Antônio hari uma simples sida. Mai be, tambah moras, nula ia osang atau sosa moro tradisional. Minha puta decisão, o divania umane, o foling dolar americano, hat nulo date, atau bele sosa moro o de curanya moras. Agora, minha depende date, ba umane bene sobrinha, não minha caben oferece bania. Leite na bana, que sabe, how you tiba, pulang rua, nela tene, era maksuba, ani maksuba pronto, how ya subri hidu suri ne, pronto. Atetona, emang ber, favor, umana ani semua ber, dis umur ini tu lo sudah besar maka bantu kalian lain iya, kalau lain hal, apa kalian mahal kalian, atetona sensen murnya sini, dia ber, ada import itu sendiri mai, harus sosial mulu, mulu tambah tiga lagi. Buat tidak apa ini, kalau tidak kilo $3 apa itu? Tidak bulu dan mangkudu pak. Mangkudu. Ini nih, ini maknya $4. Awasal lah ini pak, ini seri telepon pak, ada $40 saya betul, isu pasu, besok kalian apa tu? Então agora uma fatinha na balai, não se bota sobre o teu tono. Não, hutan, maranal makaral, putih pak. Antu mana rain ba lo sa pani anda ba? Kalau kami yang dulu dibuat yang sabun sira hal buat yang tulis itu. Okay. Cuidado ane sangne, no limitação física no beia, avô Antônio, já bele atu halo serviço rumah. Minha moris depende de apoio financeiro para idoso, o seu governo, no laran luak, o seu maseluk. Bah, tidak boleh Idoso. Pulang tolu, Ini pulang tolu kira. Pero apa sendiri? 340. 340 apa mais só quer ser na. Ni só quer só di larang main. Mana maksud saya ini di larang kereta mahal kan. Kereta harus di larang satu itu naban ini tekaninya. Matu ini makna 20. Tuir família, autoridades suku no aldeia, fote teona dados com a condição avô Antônio Nien, atau hetan uma phone. Mas bem, to agora mehine se deu realiza. Tem normalmente que se tidak banyak ternyata mas bela murimos harus mati. Yang senti kata kami bela tu. Tiada sana mas mati orang itu yang umat. Kau kalau ada yang sana macam tu, kenapa? Si kusir mas mai tawarin orang banyak. Dan kalau jalan Mas que mora seu sofrimento na limitação, avô Antônio la rende. E continua moris com a esperança kata, se ia embalaran luak sira ni limang maus, lolobania, o di hak magnetic sofrimento ne. Ouvintes e telespectadores, Ganema que realidade mori social avô Antônio de Jesus. Mas com condição de deficiência no idade ona, rina fatin hak solo pode halau ni mori sua lorongnya. E
equipa cobertura, Giamé.